Ashley ukora iki uriga wararangije kwiga nigaga ariko nyine nsoje umwaka ushize uyu mwaka nako sinyasize wize ibiki computer science Ashley utekereza ko ari akahe kamaro k'ikoranabuhanga ku gihugu cyacu ntekereza yuko ikoranabuhanga cyane yuko igihugu cyacu kiri mu iterambere gikeneye rero ikoranabuhanga kugira ngo giteze imbere ibintu nka social media ibintu bijyanye nabajije akamaro niki ubona ikoranabuhanga ritumariye nk'abanyarwanda ikoranabuhanga ridufasha mu itumanaho rikadufasha mu bintu n'imikoro ndi gukoresha ndakeka ari ikoranabuhanga mu irangururamajwi n'ibindi byinshi nko mu inzego zose ubona ko twitabira gukoresha ikoranabuhanga ni izihe nzego utekereza ko zikiri inyuma mu gukoresha ikoranabuhanga inzego z'imyigire Ashley ikoranabuhanga ni iki ikoranabuhanga ni ugukoresha computers n'amatelefone nyine kugira ngo tugerageze kugira ngo twihutishe akazi kacu computers n'amatelefone uramutse ubaye nyampinga w'u Rwanda ni iki amasomo yawe ya computer science yagufasha muri gahunda uzaba ufite kugeza ku banyarwanda amasomo yanjye ngereranyije nko ku kigo nigagaho abakobwa benshi ntabwo bakunda bitabira kwiga computer science benshi bavuga yuko ari isomo rikomeye nyamara njye uko mbona ari isomo ntabwo rikomeye kandi u Rwanda rwacu rukeneye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo rutere imbere njyewe ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda nashishikariza abakobwa cyane gukoresha ikoranabuhanga kuko rirakenewe mu Rwanda cyane wadushishikariza ariko nakubajije akamaro k'ikoranabuhanga ntiwakambwira kandi mu gushishikariza bizaba ngombwa kubwira abo bantu akamaro kugira ngo bahindure imyumvire ongera rero umbwira akamaro k'ikoranabuhanga ikoranabuhanga ubundi ridufasha kugira ngo twihutishe akazi kacu n'iki kindi nicyo gusa ridufasha mu itumanaho byonyine ugereranyije no mu bihe byashize sibyo aho tutakoreshaga ikoranabuhanga cyane niki ubona ubu ngubu ikoranabuhanga ryatugejejeho nk'abanyarwanda ikoranabuhanga niki cyahindutse byadufashije kumenyekana mu bihugu byo hanze ifasha n'abantu bakoresha ikoranabuhanga cyane gutera imbere n'abantu bakoresha nk'amasocial media nka Instagram hari ababikoresha bakabona amafaranga muri ryo mbona nyine ryarateje imbere abanyarwanda bamwe na bamwe barikoresha cyane cyangwa barikunda urakoze cyane hari urundi rurimi wifuza gusubizamo bitari Kinyarwanda ruhe Icyongereza Ashley. Yes, please. You have such a unique name. Thanks. What do you do? I'm a student. Student from? From KSS, Karenji Adventist Secondary School. But one of the criteria of Miss Rwanda, you're supposed to be done with your high school at least. I didn't do any because I was not expecting to become a Miss Rwanda. But after Ashley, all, wait, yes, before you go far. Manzo tuzi. Ufitiye ikibazo? to go. Ngaho, humeka, be at ease. Ashley, kangufashe. Urabizi kuri mwiza. Yego. Tubiza neza. Feel free. Yego. Urabizi kuri mwiza. Impamvu waje hano ni ukugira ngo uvuge nyine bikurimo kandi urabifite. Sibyo? Iyo kazi wahisemo kubera iki? Ikanzu nahisemo kuko ari ibara nkunda kandi numva yuko
inkwiriye neza itangajije isoni nyine. Okay. So ikintu ugiye gukora ni kimwe, bamwita Michelle, bamwita Jolie, bamwita Marie France, bagiye kubaza, feel free, barakubaza ibintu uzi ubasubize ibyo uzi, reka ubwoba. Yego. Urabibemereye? Twende kandi. Can we go now? Yes. Ashley, nje kubaza nanjye aho narahaciye. So nta gitangaza, na direct answer, tuzura umukobwa usa neza, nutavuga birambabaza. Okay, can we go now? Yes. Why do you want to be Miss Rwanda 2019? I want to be a Miss Rwanda of 2019 because I would like to get into your feet and her feet so that I can go hands in hands with others to develop our country, Rwanda. Ashley, Yes. ugeze witegura ano marushanwa warayiteguye? Ego. Ko ushaka kurira? Oh, yeah. Can we give you time? No, I think I'm ready. Ndashaka kutuza. Mbere yuko nkubaza ndashaka kutuza pe. Ashley, twagiye ahantu hatanu, aya mahirwe baguhaye niwe muntu wa mbere mbonye bayahaye. Twagiye Huye, tujya Rubavu, tujya Musanze, ejo bundi twavuye Kayonza, uyu munsi turi Hilltop Hotel Kigali. Ugomba gukomeza cyangwa ukavamo, ariko biravana nawe, sibyo? Nurira ntabwo uri busubize, nanjye uratuma ndira, se nkubeshye? Sibyo? Umva ibyo bakubwira. Mwamazi. Wow. Urabona atari abantu beza baguhaye inama. Inywa neza, humura. Tuguhaye full package. Oya soma neza, kuko yampaye atageze hano yababaye. Sibyo? Yanywaho neza umire utuzi. Anastasia, Ashley. Ashley, so you're good? We can go? Yes. Why do you want to be Miss Rwanda 2019? First of all, I want to become a Miss Rwanda 2019 because there are some things that inspire me. First of all, I wished it from before when I was still young, and I dreamed of becoming a Miss Rwanda. And another thing is the inspiration that I get from you and from her. And I think that one day I may also stand as a Miss Rwanda and represent my country. Thank you. If you met God today, what would you ask God? If I met God today right now, Yeah, sure. I would ask him to give me a pass and to give me blessings to continue until the finish. Ashley, Yes, please. uragaragara neza cyane pe, ariko ukeneye content. Ukeneye content, ukeneye gushirika ubwoba, ukeneye preparation. Sinzi nagukunze, urasa neza, ni ubwa mbere ushobora kuba ufite ubwoba bwinshi cyane. Sinzi nuza kugirirwa amahirwe yo gukomeza, ugenda ubyiteho cyane. Content is so important. It is vital. You cannot have physical looks without content. Okay? Yeah. Good luck. Thank you. Don't worry, who make Ashley, Karama. just like I said, nje ndaguha yes. Thank you. Nugirirwa amahirwe yo gukomeza, work on that. Thank you. Michelle. Ashley, Yes, please. nahoze numva uvuga ibintu bya social media, ushobora no kunyarukira no kuri Google, ni ubundi buryo bwo kuba wamenya ukuntu washirika ubwoba, kuko ndabona ufite ibitekerezo, uri mwiza, ariko kubera ubwoba bituma udasohora ibyo ushaka kuvuga. Ugerageze aka kanya, nuramuka uhawe pasi, nuramuka uyihawe, ugende kuri Google ushake ukuntu washirika ubwoba. Point d'interrogation. Sibyo? Niyo tip nguhaye. Yeah. It's a yes for me.
no cyangwa yes? Ashley, reka nguhe yes. Reka nguhe yes. Kamwihorera. Ashley, Oui. waje hano ababyeyi bawe babizi, Yego. kubera icyo ufite ubwoba nkaho uri kubihisha? Mfite ubwoba ko nibwo bwa mbere na fesinga public nyine ngo ngire icyo mvuga, niyo mpamvu ndatekereza. Ugiye gukora iki? Ubu ngiye kwitoza nyine kuzajya mvuga. Uzajya uvuga gusa? Kuzajya mvugira imbere y'abantu. Okay, wakoze kuza.